ia te o le ava ma le whaaloalo I le nei tae au te whaatalofa ma whaafelo ia tuai I le nei tae au. Whaatalofa atu I lana uauna ma le whaletua. E le ngata fo I lea o te whaafelo iatu ia inisi wasia si mai le nei tae au. Ia la eva ia ma I la ua le nei tae au. Whapitua fo I se whaatalofa I le nei tae au I le au malanga mai Samoa, New Zealand, ma Australia. Ia leli. Ana nafino ufaya ia tani au faku amu ia o ko. Ko wo mai a mai le sikuru inga ko wo mai ko ikiso o Amerika ia o ko. A waleva nga mako ngofu. Oninge ia ngofu a isiano. Amen. Ia e fafelo ia tulitina ia nele male a fine neta ia. Ia o wau keilo. O menge o vacation ma menge o kafaonga. Ele aya masesi e koe fia kofu farsa. Langa o lai vacation mo me o kafaonga. Ma lolo ile hotel ma faise. Kafaonga ia vaftai ile anganga e awai mai le fale o le atua le neta iau. Ningata fo ile au te fia fafelo yatu. Ia ma fatalo fatu ia ila atua mo faye ona maua se avanoa tau te maimo mai e lungo interneti. Ia whawhelo iatu a whai e maua se avanoe te mata mai ai. Ia u te whaatalofa atu ia te oe. Ia ile suafa wha pele o lo ualii ma lo whaolo Yesu. Hallelujah. Ia ele whai ale tātou la unga le nei tae au. O te fia whaafta iatu ia I le tātou e kāle sia. Whaafta iatu I mātua I ta māmati nā. Ia ona o le tāwhaonga lea sa mātou aua iai le asolua na te ane. Whaafta iatu I le alau mai po le whaatanga mai o lo walo ia e mātou te o mātou te tāwhau. Ia e le o se tāwhaonga, vo I le pe o tāwhaonga tangata mātutua e ka whawhau I isi. Ia o le mātou tāwhaonga, ia o le mātou tā elenga. Ia sa mātou fia whaatasi ai mai la tau taritonu. Ia sa maua se hawa noe fia ai nei whanau. Ia a o tā pena ia toi fo iatu ia o onga. Moli atu ai lale anga whaftai atu fo inisi o mātua. O ena fo ai ma donate ia me tau mafa o mea inu. Whaamanuia le atua ia te oe. Ilo wanga le lei. Ia ili whanau e tusa o le whaamoe moe. Ia o le nei tai au. Ia la tātou sauni tātou te whaalongolongo ia I le afionga whaawina le atua. Amen. Hallelujah. Ia suelau tusi le tusi Efeso. Alona mta upu mua. Suelau tusi Efeso alona mta upu mua. O le tusi le nei Efeso stasi ne o tusi na tusi le apostolo Paulo I tono le falpuipui. Amen. O iai le apostolo I ona tinga ma no tianga o lona tino ia ma le sawaina o ia ona le tala le lei. O iai le apostolo I tono le falpuipui sa ia tusi ai le tusi le nei o se tasi ne o tusi pa ia sa ia tusi o tusi Efeso. A faila wa maua lau tusi Efeso lo mta upu mua. Ia, tātou te fia whaita wina le whai upu mua o le whai upu e wha. A faila wa maua lau tusi pa ia il netai ao walau mai vi ia le li. Ia, koi kiki a maua Ephesians chapter 1. Ia e mana ia le maua o mo tātou tuspa ia se tātou mata ia le upo le atua ia po le ase mea mana ia o iai tātou whaitau whaatasi iai whai mua ia o au o Paulo o le apostolo a Yesu Keriso I le finangalo o le atua o lau tusi le nei le au pa ia o Efeso o e whaatua fo ia Keriso Yesu ia iate o tau le alofa tu noa Male manuia mai le atua lo tātou tamā. A toa male li o Yesu Keriso. Ia whawhetaia le atua o le tamā o lo tātou wali o Yesu Keriso.
le ua whamanuia mai ia I tātou I mea uma. Lava e manuia ai I lale anganga. I mea o I le langi. Ona o ke riso whai pue wha. Whapea na ia filifili mai ia I tātou ona o ia. A o le I whaavai ina le lalo langi. Ia pa ia I tātou ma ia le matau le anga ina I ona luma. I le alofa. Amen. Hallelujah. A whaila wa e whaitau mai malama I le tusi whaitau le netai. Maua se au tua manatu po mafau whaunga o le sa vali le netai au e whaupuina whapea. Value your relationship. Pe whatau wa ina le maftanga. Amen. Ke le maftanga e. Ima whainga kako mafau whau ia le netai au. Kako umale wa vea matamati na ele yoko meki anga kako mafuka mafai na inga faile me ka ole maftanga. We have a relationship. Nga mafuka ile kama ile kenge fa pe kwa ilole ole kama ile kenge wo fio o aku yo makua la nga wa mafanga fanga le lua maftanga. Si yo ka fa makala la kikile upule o le maftanga langa eta ua ile atua le maftanga langa o le tusi le na tusia la apostolo mai tono al fal pui pui e fa manatu ya Efeso mato e fa yatu ya Efeso o le atua le ta tote wauna yai o le atua e fia mafuta. Amen. Amen. Si fa la kala ona wakali ile la kikile e vai isi aso amako mai wa kapenga le leile ako backpack ka malo ku uia yonga lava I kokongo mako mai I ale vesili faku o feme eva mai ke fia alu le falo o anti le ma anko pen faku ai se ke fia alu wa fia ngofo ile aingal afa mai le yo ke fia alu ke fia eva I ya manuma le prina ma le prana ma va ainga le valu ka usanga e fia mafuka. Valu kau sanga ai mangao e fia mafuka. Wa kau mawa mai le wingol fam talanga ngai kaya ole me ka ole maftanga. We need to have a great relationship. Langa ole kai mina ka ko yai lo ka ko kala vo. Nga ka ko wo e su el ka ka panga le e fe tawi kala ma fe kawi upu ma lo falesi fanga wa lo me ka ole maftanga. Wa mafuka wa mafanga ia pe foi launga ingisio uso manga ingisio ia vai le mafukanga wa engongo foi si samu engongo foi si ingei o le fainga ka ia o le ko inga maftanga ele malolonga I ke le fongi ai se o le fia mafuta laua misia le maftanga. Ole ke kau fa matala ya te oile ta ua ke loe a fa pe ngalo la ngona pe alu ese ko wainga fa pe ngala ngona ole atua ya te tatou pe ka ko wo ese male atua la ngai manga o miele ku e fia mafuta ya te oi ya va ai lai kala kai mie vala ai me mafukanga ngai fa longo le kala wo le va ke le ko fa longo ye fa mai wo misia lo leo wo misia le mafana fana o au wo misia lau ata aya mafuka nge ya so uma voilele ya au ngelanga bis availa le fainga popula mai o maka o le ama le ai ngo wo misia le maftanga ngai fa longo le yupu ya wa kuwa manga yo so malie upu la fa longo ana me o le fam kala ngalo ke fia fa matala ya te oi le ka u le maftanga le manga o ye le tu. Hallelujah. Hallelujah. Paul addresses his letter to saints and the faithful. These two terms apply to all believers. They describe a place in Christ and our character. Hallelujah.
Ephesus is truly one of the most important cities of the Bible. I say, langa yele map leng o mga oy e fanga mai lunga seu ke fie ka ke mga o ka ke a fai wa mawali o mfainga fanga mai le map nga fa mol pe fai wa wo ko ka ke lo o Efeso o le lau mua le ua senta yai malanga fa mission ngale le apostolo Paulo makauri o nga amaka yan choka ai va ai le yele map o I an choka I le mele o inga masangi o nga tu va ko ka nga ka yo ka la ile fina ngalo le tu ai le kai minge ya ai la ya Efeso ko ko lunga la map le an chokala I o Efeso le se me I e o nga to tonu yai ia e taula yai taimi o va makauri o kaimio o tala inga le apostolo Paulo e kelenga fa o nga va e travel ai le apostolo e fai ana tala inga. Hallelujah. Hallelujah. O le manatu mo sa vali le neta yao. Value your relationship o le fata ua le mafutanga. O le ale mafukanga mua. Our relationship with God, our Father. Ole mafutanga a itatou malea tua lo tatou tama. Hallelujah. Hallelujah. Lena tatou faita wina tu si Efeso mua fa solo ngai lalo. Ole. Consider the spiritual blessing God has given us in Christ. Ai yai e menga le la fa solo kunga fa mole le media e so sangi mai o le mangalonga a le menga fa mai kala tu spaia. He chose us. Nga fili ita towele atua a o kako yai mangava o kako kingape tatou telefana na mai o le mafutanga o le relationship e fa taua ita to langa isa e taua ita to ile tu. He chose us to be holy and blameless. I say, we are holy because first Jesus died on the cross for us. We faithfully obey the word and the spirit. Ele fa ipo fanga yai fas fa kangwa fa mai kalale ale tus pa ia fa pay ona ia fili mai ai ta to ona ia a ole fa avaina le lalangi. He chose us. Ele oso loko wa mafuayo nga ei. Ele oso loko wa mafuayo nga tatou pene. Ai ole fina ngalo pa ia ole fina ngalo pele ole atua. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ole si menga ngafa my God planned to adopt us as his children. Ole mafukanga nga. Manga ole tua e amaika ko e fai matama fai e fai mana fa na wa ole pumonia ole moli mau tu spai e taimi ole fenga nga tuai o itato o tangato no ese. We are Gentiles. We are not worthy to be sons and daughters of God. But yet, when Jesus came and died on the cross, o inga maua sevango wakalia ye kako e sueve mali mafaula e afio maya lele wakaua ka ua o suli fatasi makeriso. O oyo le afafinge o oyo le atali o hau le atali malifa naua le atua. He planned it. Ele yoko meki ole menga plan ai le atua. Hallelujah. Enjoying the full status of membership in God's family. Enjoy. Lalo wingon nga kala enjoy. Kangola ie oli makalia masapaya le famanguyanga le ngawa e maua waka ua oe ta ua o fana umoni ya le atua. Ia ngai ko ke malama i Samoa. Ta fa matala fo e nisi meo a inga i Samoa e yei meo kama fai e yei meo suli. E se a au se kama fai se suafa se a inga. Nga meo suli o kangaka e kau i suafa e kau i le a inga e mawhai o nga wha e yai ngi suafa o le a inga mangofo mai. Amen. E nga ta ua sa le a mua le vai aso o tea o le tautua a le tangata lea e mafua i o nga wha ea.
Amen. Amen. Au ta'ua. Ngavala au. God appointed us. Ngavala au ka ua le tua. Mo fai ka ua ma whanau matali o le tua. Wa yei le avangoa ka ke ngofo i le lao ai whaatasi matangata iukaya. Hallelujah. He redeemed us through the blood of Jesus. At the cross, God provided a way for all people to be saved. Hallelujah. Hallelujah. I say, ole maftanga, ole mafkanga, ole relationship. Amen. Ava aila oyai. Tausanga ya favor salau ibas full malima. Na fato failo ta mai lo mato ainga ia ai ku va ku lo langa sunga e anga ia ku le langi le ka ko ke fi nga wa ku nge ya ai va ai la ia lo tina. Amen. Le meu le ka fam kalanga mo le maftanga wa mafanga e mokusia chole. Amen. Bole mangongi se me ai Bole mangong bole lopo hakala afai wonge mafaufaunga wonge upu aisha wa motusia le maftanga ai ba yo le manga ia amu ia tato le fia mafuka mai le tua ia tato. He redeemed us. Ai ba yo le menga ko ngiola itaua na to niola itaua ile toto le tamai ma moyo Yesu Kristo. Amen. Amen. Pe ngata ua le talo tai le netaya. Inga ufa pa ia ka ko la fong ole fo a isili ale ai fo ai uma pe fia milion ka ko kupe ave le ku ele sui ai ole fo a isili ale ole alo le tua soifua nga maliu motavo. Let's remember, he revealed his will to us. Efeso mo e fa po iva o se fulu ngai fa matalai ele apostolo le menga o le wa fa ali mai mata mo faile tua e fa ali mai lo na fina ngalo alofa ya ita tola na fa nau. Hallelujah. Fa solo foi lalo me mun muni fa my God sealed us with the Holy Spirit. Hallelujah. He is the down payment or deposit and guarantee of good things to come. Hallelujah. Hallelujah. O le down payment lea ai alo e whaakausa ka vale. O ingei se vanga ngawa le lei ako ko credit. Nga zero down payment lea. Pe ai alo e whaisau ka vale i ka vale. Amen. Kela koe ke manga usau ka vale o le mele fesili mai le whal ka vale. How much is your down payment? Amen. Ai ke lo e o le down payment o ka u. O le olo Yesu. Vai le menga whaka ua i ka ua. Amen. Ai alu le whaka vale e afe lima se lau lua afe lau down payment. Ko ai lole ua mamulu mai se ka vale ma oe. Amen. Ko e sau ai malau payment e fase lau lima se lau le masinga. Hallelujah. Hallelujah. Ai maliu Yesu o le down payment mo ka ua fai mai pauanga ele ko Yesu me pauale me ka ua fai o le kalio Yesu ola ile fa kua ola ile mele fina ngalo ile upo le tu saungi ka ko ke ole ola fa va u saungi Yesu vai le manga ya. Amen. Ya ku ia nga me la sanga fai nga me la lange fai kwa ele ngi me o mawai ai fai sa wia ya Yesu lele wa umanga down payment oe. Hallelujah. Hallelujah. Kele ko kinga inga ko kongi ngi mea lele wa uma wa free va mai this is yours, enjoy it. Amen. Ya ai fa ya ka ko loko ya fa ya se kale do pe kala le silo makua. Hallelujah. Melonga lua. Value your relationship. Melonga lua. Ola le si relationship. Our relationship in the family of God. O le kako kelo o le sile fili o le mele. O le relationship kelo o ko kongo le ainga le o le tua ka ke ia. Ele ai se mafukanga sili o nga mafanga matai. E pe ka kawanga ia ka ko mafukanga. Ai kelo o sili ko i mafukanga la langi ka ko mafukanga.
Wa sile ko ile fe alo fangi ma popo mafukanga le lalo langi ka ko mafukanga. Ke loya. E ke loa langa le a ke fa longo I me fe ave ai le makangi o la moso o yo la lusul o la sului o la felila ma e nga mea. Ai le ke lo o le a inga o le mafutanga ale fa na le atua e ka kau nga ma popo. E ka kau nga fe alo fangi e ka kau nga salad e ka kau nga mausali. Ai sea, langa le ka ko ke fai kau le upo le atua o le fa vai le o tato wo langa ma tato ainga. A relationship with the family of God. O ha mai le lua mafukanga ma le sikanga kanga ye wakaf. Turn to your right. Please, turn to your right. Now turn to your left. Who is next to you? O ngai o inga ye ukafo oi. Amen. E ka kau nga le lei le lua mafutanga ma le kangaka nga yo wa kafa. Lengo le fina nga lo lofa le nao le atua o le mafutanga le nga le manga o ile atua ya itatou ele nga ka le mafutanga tatou ma le atua ale mafukanga ai tatou ma le stangata. Amen. Malo uso atangata fe markala kus kele kangaka ke fa yaku yai fe mai I love God but I hate you. How in the world you love God you don't see but you look at me every day and you say you hate me and you love God. Whatever. Amen. You're supposed to love me first, then you love God. But if I love for you, I mau foldinga uli manga ya ulelei, I can love for you. Hallelujah. Hallelujah. Enga kakau kelo kakau onga e love for you stangata o lo nepale ale kelo mafuka ma va ai so umale loku e kakau nga manga ya le lua maftanga markanga karanga. Kako, e lofa ye le tua fa mai God, I love you so much. Aya eva aya kia weke le lofa ye kia. Amen. Amen. Ia siaki fo ai o nga mea. Hallelujah. O le efeso mo lo emphasize ai le tua langa partly I o le tato maftanga maia. Hallelujah. Mai saya fa manatu mai ai na fa olaina I tatou no na lofa tu no. Ile efeso nga fa lo fa matala ile porta le tua ile malanga I tatou lo fa nei anga yatu ile langi. Kele o kangaka fia o ile kelo oi. Ke lolo la fa vaule kala ngo ye le tuspa ia ma fa matala I de kele o kuskusinga ai la to en tustusia le la fionga le tua ke lole langi le ka ke o ye ke lole me fa ile langi le me maftanga ma fuka ile o pa ia fa ye foi fonga le fa matala le tuspa ia o le fa ye ka po inga mai foi le tua ke lo ai le o eskanga ka fia ma fuka ke le lo pa la me la fa ilunga Lango le langi le mau ke o yai o le langi e fai ai maftanga a ele fia mafuka la oi masalo yai sisi langi e o ngaka isolated. Hallelujah. Pero le ola fa vau o le esta pena ye o tato loka o ka tato te mafuta fa mal ke mo le mau tu spaia ka ko ke ulima ka ko ke fai viinga tato te tapo ia le tua. Hallelujah. Man. Paul says, as a prisoner for the Lord, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Live a life worthy of the calling you have received. Hallelujah. Live your life, and enjoy your life. I will get stressed for me. Amen.
Wa e stress for ya I mea ele kakaunga e stress ai for. But the Bible wants you to enjoy your relationship with one another and your relationship with God. Amen. Amen. Nga wa ke ya wa stress for inga wa saule pili o le keipo wa le kokongia wa lima selau. Kipi le keipo. Nga wala nga stress onga wo e alu fo fa nga kipo ki nga ilo ile lava lau faso ai ke fia makamaka ya Bruce Lee malvaenga nga le ala wa saule pili wa kele wa stress ai for. Enjoy life, people. Hallelujah. Hallelujah. Pe palala ka vale enjoy wa umanga pei. Awaken ngau foi I cavale per cavale la wow escalate la a fode ia malongo lo malanga fa awaka ko ke so si foi ai la ngai le o ia le malo si ka ko nga fa kusa le me ai ai o so ku luava ya so va ko ko ma le penke ko ave ai sa I were o ia lo malo si you can enjoy life. Amen. Hallelujah. Koe kasi lela umang sai mai. Hallelujah. Kelola oi ile fam talanga le melong relationship with one another. It include like ile mene ka ole relationship with all believers. Hallelujah. Relationship with all believers. Kelo ile ngau ka ko kanga ka kongu ile tua. Fia milion ama milion o tangata wa kungu ese lai kapo ia le tua menga fai fa le lei lo ka iko langa fai fa le lei o tato wo langa o kai mi ka ko ke fa ka malai o pasi le ko le polo ile skanga langa ile nga ka ko se fa ola kanga. Hallelujah. Hallelujah. Ngai maunga ngo tau tu se kulunga nga le Efeso nga fa foi po lua mal tolu Efeso fa foi po lua sful mal lima tol sumatasi tol sful mal lua ngai maunga e ke makamaka ye mai kango fai kau Efeso soangi kele ya ole mele o le relationship ma ngai ya le fa mai o le relationship with your spouse o le spouse o ko wainga. Amen. Awala ka pungia la kusi tu se Efeso. Asola la tu se Efeso nom ta po lima. Amen. Efeso nom ta po lima. La fa ta fa upule lu sun malua. Ya malua sun malima fa mai o to fa fini. I o to si stai ya o to lava tani. Fa pe yo no stai leli. Fa po lu sun malima fa mai o to tani po o to ta maloloa. Ya o to walolo fa atu ya o to lava. Fa pe yo ke riso fo yo na lo fa mai le kalesia ma fo ina mai e ia ya te ia e fai mona sui fanga mai la fa pa langi ngai dungari fa mo mole a media. Hallelujah. Fa mai kala tus pa ia mai kala la apostolo o le maftanga ale tane mal fufingi. Fa mai la kala Paulo fa mai o tau fa fine I o tau si ustai ya o tau lava tani fa pe o na ustai leli o le formula le kua e usikai le fa fine ai alofa le kamaloa. Amen. O le formula le kua e usika ile finge ai wa ile lokol kama lo ile finge o nga wa lo fa wa tupu le lo fa o nga longa usika ai ke va ai la mo le finge foi le lea ai la mo le finge le fie usika ile ulo le ainga ma nga ye yo le fa ka ki anga Yesu o e Paulo le mele ile tu se Efeso ma nga ye le upu pa langi o le upu pa langi nga fa nga ile tu se pa langi o le sabwat submit olongo wingo le submit e ke alu o aso ye ke vai fa longo ye ile faingo upu o le generation e ko nga ya ku e fa nga la ko le upu Lord asa ula le finge mai le pu vai la ko ainga mai le pu vai fa mai le finge here is your water my Lord
Here is your cup of water, my Lord. Faunganga upur kay mina. Ele ole me foi ole pese slave le fainga ole. Ai ke loi ole mawalunga lenga ole falo alo ole finge ilonga makai ilonga ali ilonga kolua ilanga tane. My Lord. Aya kay mingi. Ku oi lunga ole fai maya vai. Ele se finge fa ka kia le finge. Ele ya maya welo kamama lo kinga fa ya fe. Wei. Sa wilalo malo la au. Submit. Langa ole sile mafkanga le kelenga bevesi ai me ole mafkanga ale tamama kinga. Amen. Nga misale le fale o mai le lokusili manunga la ka di erfanga. We vai se me fa penga. Le carriera wori hedu ma I da laiki misale fale o mai si lima ka kala nganga ese ala fe e welis kam fe mai soli maka kia upo tari nga fa ngir ka ya mam ala le fo ka kala mai nganga hallelujah ala maf kanga le o le kama markinga o le mekelo le manga yo le mele la ngai o ese le manga yo fa ka kia ngai le tu le nga kelo o me mai a maka mai le ainga ke lo ya nga manga yer ko mafkanga maloko lo malau fanga ule fale mafanga manga iko ke kadi e mai le atmosphere la ngaule ko ile fale e mai ai ko ngole lo kuso se me ke alwai e ke alwa ma ave le menga ai mi se le fale so se me ke alwai e fa ya o makanga kai fa mi sa me Kinganga fifi le mume ke sawa oi ola wa makafa yo yo fa misa ja wa masanya oi fa misa ko wa inga hallelujah ai a o ngi la ke vai la oi e fa ya la kala o ma ku isa mo ke mio o lo ka mai makai le ngu kinga le ka ke vai la ke me mai fongo fo ia le ngu wa o mai ngi la le fale o ka lo kinga ngi ku fe lucia kwa me ke ngofwa ai ke lo ole me ku fa ka ile to lo kinga mo le fa finge nga ke lo le va malana tane il sa fa inga kamari I mama kayo ngo po le alo nga fie bebela e file mu wale okikua se yo mai le fale kwa fa ile so nga manatu ai lo le lo kinga le la va malo kama il sa fa inga ngo me fa ile ngo amen. Wa ka mo mai me no ki ka kala ngoa kwa ngi kaya. Hallelujah ole ma tanga tamama tinga e fa mai la e usika e o kinga. Ai makua ifanga wa ile lo fa iloto mato nei tamba. Hallelujah. Ai a fa ole melele e skama e me e ke manga o ke o so nu ke ro. Fa ka ia ile ku la fa ala kanga o ke masalu ole vang fi ki ayo ka malo nga ke do ma hallelujah. Hallelujah. Ole ma tanga lo tolu. Le maftanga ngai mta upo yongo fai mo tu se feso fa ma yo to le fa now io to fa longo yo to matu o le sila le mafkanga le kele nga bevesi ai me listen you guys hey look at me tell look at me o le mafkanga le kala ngo ye le sa vali nge kaya o le maftanga ma o ko le fa now fa mai lor kalar kuspa yo o ko le fa now yo ko fa longo yo to ma tu ile li so ye ko ke fa long kaka e ni lo ko fa longo yo to ma tu ile li hallelujah fa mai awa le me to nu lava le o le mele ka ngo ko fa ya e ka ngo ko usikai fa longo yo o to ma tu amen. Langa ko kere kamaki ai pe ali ye vai le ali nga sa nge ngar ko ka usanga le wa var boko inga ngi e le wa kupu e ko kere fa na ko kere la iki ai pe ai o ko so nga lu nga la le fa ngi e fa ya nga sa mar fa fe au mama tu o le fa o le woria langa o le kupu langa o le mau le ka ko ki fa lo so ye o le ma lo si le o le ka le sia o le luma nga i le kusai lumangai ele invest ka ko kamiki but we need to invest our time
We need to invest our money, invest everything in this. If we believe, then we need to invest in them. Amen. Hallelujah. Ole sila mafkanga le so ila lo memon mudile. Ole mafkanga le servant and the master. Ole polonga malongari. Ngai mawal mtau poe ole ono fai poe lima le la fai tau atua. Ono fai poe lima. O to polonga. Yo to fa longo yo to boli ila tino. Mane matau mane ngatete. Ile fa maoni o to loto e pese I wa fa longo ya ke riso ole awa onga le I ole fe aule ka wa mai ole maftanga a itato makeriso ole maftanga itato male atua e kakau nga fa taua po oyo se kama kiki po oyo se kama oyo se kinga o se polonga e manau mia itato le kako maftanga le maleli makumuni muli o sa vali netaya. Our relationship to evil spirits. Ole maftanga manganga leanga. Keroi. Ole sile me pe fainga kangala ungo ongole emfa makala ole mafkanga manganga leanga. A relationship with the evil spirits. Ko keroi ole makwai kele awanga leanga ye efe wa inge. Amen. Amen. In closing, Paul discussed our relationship to evil spirit of darkness. So le wafai ukusi le apostolo il mkau poyongo tu se Efeso. Ale ka fa frango mkau fa matala le apostolo ya tato. Kelo ole ya yanga le yanga ye fe wai ikokongo le loku. Boy. Yeah? E yanga le yanga ikokongo le loku. Hallelujah. Hallelujah. Koke lo o nganga leanga ka ko ke fakanga lo nganga leanga e ngof e fainga loku kongul ka ko loku. Yes, it can. Ko mafainga saud ke apolo ngofo kongol falsa la ka ke avivi inga la ngofo I maka e ka ko tapo inga ye fai e ma ngai le solution nga mai le tangata le Paulo fai o yang kuskusinga tu sila Efeso o le tau o le maftanga fai mai lor kalale al tu spa ia ngai ma wat fai poe spulmar fama tau spulmar fito tu sia Efeso tau poe ono fai mai. Our protection in this warfare is the whole armor of God. Keroi ole melea ka ko ke mafai o nga ke e akuai ia nganga le anga ia nga imai ku fa ofu oi ofu kau o kanga ka tau ato to fa melal mo mau tu spa ia ele me vai ia de kaimo lai lokale apostolo ko ngol fal pui lai ka oko fa mele mo mau. Excuse me. Ola ka oko ava aya kula apostolo ile amalo le kamalole leo ile fal pui sulunga kiki ole breastplate ole pelu lenga fa mai lor kala tu spa ia fa mai. If we use it, we will be able to overcome the devil's attacks. Kero akako faunga ingale ofukau le wa mai le tua mokako. We will win the battle. Amen. Ele mafaya lo poko le. Fafkai le tua ifale a onga ye kako ke o ka onga but you know what? Ele ma se me ngai fai pe onga sausa kange attack oi ala ke ala kunga oya. You can't do it by yourself. I can't do it by myself. But allow God to help you. Fa kanga le tu if so swang yaku yake oi. Fa tanga ya ule tu if so swang mai yake au. O nga fa maulu le au. Ole full armor of God. O futawa to le fa makala ele apostolo ele mkaupo mulmuli Efeso. Efeso no mtaupo ono. Fa pues full mat farmer full mat fitu le la faita tu va pea. Ole nei ia tutu mau ya o tau o fusi o tau sulunga titi le wha maoni. Ia o ofu o tau le fata o le ami o tonu.
Ma ia fa se vai no to vai le sauninga o le tala le lei o le file mu. Ia fa o popo ina mea uma o na tango atu i le tali popuni o le fa atua tua. Tau te mawhai ai o na tinei o u fana mu umalava o lo le anga. Fai pasuman fitu. Mai o tau ave le pulo tau o le tanga. Ma le pelu o le anganga o le afionga lea le atua. Ia. O le sa vali le ngao le ngai kaya. Hallelujah. O le lua maafutanga ma le atua. Wafata ua ilo lotu. Le lua maafutanga ma le atua. La ngā onga kelo e a onga ko ngeki le lei o lua ma maasangi le lua maafutanga lea ma le atua. Fai mailo le moni mawar kusipa ia. Pei au le maafutanga le tamama tina ai o inga mafanga. Ke lua kala ngoa. Se mea e manga o ere kama ere ki ngā e whai ere ki ngā. Se mea manga o ere ki ngā ere kama e whai ere kama. Aisea, wa maafana le maafutanga. Apa pe ngā la lua maafutanga maleli. Hallelujah. Ele pine. O le afa amnuia le atua lo soifua wauna. Ia o tatou iai. Whatatali atu no na toe fio mai. Le atua le ne taia. Whaftai tele o no la upu e pe o na mātou whaalongolongo iai. Whamanatu, whafangu ia i mātou. Mātou te mana o mia oe le atua. Olo iai lo wanganga e fia mafuta mai mātou. Hawa oe lava o le atua e fia mafuta. Mātou iai le ne tai au whaalongolongo i lau feta lai mai le atua mo i mātou. Whaftai tele leli ia wawa mātou loa tali tonuina i o mātou loto o e lava o se atua wa e alofa muti vale mo i mātou. Te manao ina ia mawhana le tātou mawhtanga. Wa e taua i mātou o whanau alau a fio. Mo le atua ile ngang whaftai o nolo upu le ne tai au le tatalo i a tosine ina o mātou loto i leli ia le ne tai au. Tō whasina le taua whale nganga i a manua le tu taua le fili. Whamalo si o mātou loto. Ia wala ua fio malau whaoratanga. O la mātou tatalo le tamai le ne tai au. Anga le lei mai oe mai whaamanuia mai. I le suafo Yesu. Amen.